kajat benriu hakini kipor kibangi ngiyat lingba artuli kiai para bejona tunginya snapha artuli kiai kibau play kwa bat kibau pensngau kibadongkam ba kajat benriu ba kajala Meghalaya kadongkam yakabanle kadongkam yakaban perkhat kadongkam yakaban snautu kabaningkong kakubar kabublay wang yakajala Meghalaya ublay wang yakajala Meghalaya kabamut ko nong shangshnang jang kajala Meghalaya ublay wang yakajala Meghalaya bangi dongkam bangka kabamut manu badongkam bangka kabamut ublay wang kinong yalan jang kabalang kibapher hidongkam bangka kabamut ko nong yalan balang kamper viday manu ublay wang yafika kabar kinong yalan jang karibat kajat benriu lani kita kiba angut bansalong kinong yalan jang karibat kajat benriu ublay wang to kabamut bat kabalay ko kinong shangshnang upat ba bara la ubarit ni ubakraw la ubaduk ni ubariuspa la ubali ni ubayang ublay uang to kabamut. My dear friends, the first message of God kabar kabublay ukwa bankran yakajat benriu ya kinong shangshnang jang kajala Meghalaya barakaway paralog bayed janga ublay ukwa yanga yapi kinong shangshnang jang kani kajala banging in wat yakakmat kajang ublay banging in wat yakakmat kajang ublay to seek the face of God. That is the second message that God is calling the people of Meghalaya to seek the face of God. My dear friends, God is longing for you and for me. Iparalok tibayit kinang shangshnang ublay ukwa yanga bajangi bangin wat yakakmat kajang ublay lada fikwa yakinang sinshar kiban shabding ublay lada fikwa baka jalajungi kanang yat shafrang ngidon kam yakinang sinshar kiba shabding ublay. We need God-fearing leader. We need leader who fear God. And for that reason, we need to seek the face of God. Paralog bayed jana kani kadai kapor kababyang ladang ila bakla hakani kapor kabamenta ladang ila bakla hakani kasin kabamenta ngin sababi ngin salanyar hakisnam kibanwan day namar kata paralog bayed jana kukinan pangshnon jangka nangba jangka jala Meghalaya kani kalang kapor